Why do we have to suffer when we have the potential to work? Our children, our families, and our community are waiting for us to act. We all need the basic of life: food, water, clothing, shelter, and security. Without this, survival is hard, and yet we have the strength to change it. But look around. Too many of our people are still suffering. Too many parents cannot provide for their children. Too many children cannot go to school in peace. Too many families are struggling with hope. We sometimes think that this pain will stop overnight, but that is a lie. Real change requires real action. Why are we suffering then? It is because of disunity, because of favoritism, because of corruption, and because of bribery. These are the diseases that weaken our society. They stop us from growing. They keep us divided. When leaders choose favoritism over fairness, when corruption steals resources from the people, when bribery blocks justice, the whole community suffers. But we must never forget our youth have potential. They are strong, they are creative, they are full of ideas. And the question is, what can they do if their ability is ignored? What future can they build if their voices are silenced? We must guide them, we must give them opportunities. We must open doors for them so they can use their talent to transform societies. If we truly want change, then we must unite. We must put aside disunity. We must reject favoritism. We must fight corruption and bribery. When we do this, our society will rise. Our family will live in peace. Our children will go to school without fear, and our people will live a life of dignity. This is not just about survival, it is about building a holy society, a society where love, respect, and fairness guide us all. Our suffering should not break us, it should push us to rise. It should challenge us to work harder, to unite, and to build a better future. The time is now. Let us take responsibility. Let us support our youth. Let us fight disunity, corruption, and bribery, because only then can we build a society where everyone can live a better life. This miligyaname gwasame society dan tere shush kamedit. Society dan goro kon edikon shalken ware. En shoja chuch ka kon shebutug lora bang. Beshu betug mu wana let. Menyam. Ko gor kono bana doran bana jeger. Gor kono ban tindialen kono tuok. Re doran bana kegwich. Shoja chuch kana. Gwan mi mo. Chidi the gun. Chicken guard ken chicken kalwang. Kam kan ka kwan ki gor kan ka kwan. Gwan mi mo shigat kon chicken siang kamal. Ne to wana long shushkan. Alo shigatel hop ki ngat kamen be ki mentanyam. Lagui kono na an shoy dana me betuk lora bang atela lan milet kona. Dundo na men e kach. Mugor krano bro de gera. Goro jeno bdore ger a goro jin bilet ponjo ala jin yebelim na rada dien me bielat yemanda let kone chero de be uka wer ke je pato ka wer shoje shush ka kon ba jin je rodo mone ka bielada mandana de kon ger gad kon shushkan la nyurkan gosne tip badge ano go ken shushkan Telakwan, telepure gormaskan ke ti dial beke. Kama nong shoy danango. Man jakon ko bana shujango. Man jakon ko bana shuj kwa same edagan takakon. Latil matke.
man jakon ka shujo ne la no gona ram marien ram machine mar bi gu ka wanga lwal kon ba man jakon ko bana shuj o chana man chalke corruption chana jalanyam ko bran banok nroda karwade mite miche ben ka kui society ka be gagrar che be gorno be namo be jalat mran ba mugor jeno bran be moy kalat ba kon moy ke yo ke ba tuk do kon moy ka dur men gora belat be kulalat ne me e joymi dit michi doran jeje jakapol ko shi kon bu wo nyam a shi kon pen pet alan wari ka jande ko kon ba en siang mi jeg mi set kana en wo binas bikan nong na rodien ki bu nong no wadu e menen shetel pari re we dan kon e kon shal kan wari mishi corruption she we dan che janang ki siang ko bran lan che mani ka alatiel mishi dora nan kelu pan ngajeno etel tuong bro de lare we dan no ka bi community dan kelu ki doran ko ne shal kan wari ti shoy de che butuk etin jektin dialten kontelat karodien dundo ne temi che kon bu parwech ngani ikan kalong kanede bombom ene la shak ngwane yang temelat ke bikenalat law they have full of ideas mishi gwe charken on ka lonko dob dande na to nyam ga jakin ware duno charken cha ko nok ane tin ko ken tino nana ngumi banalel misha netin kon dong de we de kan lat ki dor cha charken cha ko ban pin lo cha charken cha no ko no bakaling future ran ki future doran betedi mubat ke juice ki roja dan en dong berar kanitin kon dong de duode kanalat misha liang den chaja gor no tel ram mo mishun ka kakel amen bana ngai gwata me gor jeno bana ran mat ka bana dobete ni ha bana nyi nyotrodan gor jeno bana ngani bana ka moch opportunities tibi kan let kaja gor jeno bana tuk babne bana kelef on ko bi kan tin kon gor kan reken kalat bi kan kalat ko bi kan talent dien ki bi kan doran bi kan transform kamanda na shakam ke bi kan doran bi kan ger ka shar te gotin kon te kaga chiango e dana te kaga ko eneran te ka long ki te ka ability me der society der jala de kaja me na kaje netin content ne amda amugor kon gerala tok gorje ono en wo baro dan mat bikon deg dan bana jalat gola bikon lat ko ba bram nong na ram marken ki ram medu ijen binokone ki jen bilasle de mite mi cha kamna nyok gorje wo bana corruption ki tiel bana japel kan o ba moy ken ji yo ko ba jokul ko brado din bi jokul moy ka dor no no mon ke li gorje wo bana kapel bana ka abandon. We must fight corruption and bribery. Rei doaran kone shal kenware. Mu wana jalat ala we dan doran bechum nial bawon nial. No bi netung wan rei dor kon ware bi katakamal. Bi ka shenga lor bana ka bi ka shenga gwa ka chalwaj. Ne kon dial tin kon tin nong tere wini tin tere ka mane re shine kan dial bloken bete the long kata gwa dan en chikanen. Man gor kon gwas me ode na dege tek you know shit te karware man gor ke en wo ba kon ba jega wale erun ba kon den ba nyogo gor ba jek shi ndan gor kon bane doran ke doran ba bane jakamre le rode bane let ke kwide ban society dan na bane jelot ke bane jelat mi shi adorun shi ajelut ter domi mo me de yen wedi en lat ke je gor kon bane doran bana ne dial kon de ten bana ka nyo dob dande na let ka je dob dande na nyam ka je ko bana dan lokki ko dan pal jor no shi kon let gujram ne rada de ne jen bo dor bi lado ka ram do den le de yo ram mo bale bi ni je pin ala shojen te kon cha kon de dak dere jang no kon ko kon nyam dere jang na loy kon ko de kon le de long aka dere jang no kon de kon te ka mat ko de kon future enteniam kiemen ngoniam de kon let kan wala ajen ta kana me manden let keje
chana responsibility chana jakan aran ngaja karo ala no te ka longa society be society be jalwa kamanda ci ko da kama chana chonkel ke ngwana kon chana ko ter ka daga dana da kamno kon woyne ja woyne corruption ka woyne tashi nga ko bunong no brara dien be mo karyal ke ka dor bi je kula let ka dor anena makaro ade be kon doran bana je ger ka jamo milet kon dial kel de kon dial tik mo gwalung ka de kon te jeg dial kon tin nyon ko kon re doran de kon ka long kami wo kon ka duno mi ci kon bu gor no bana chon kel bram gu ni tare karware no tik de wede idier karara dien melede na mo kele wa kon yar man gor kon ala society nuare o dena madena jalan niam ni siang dena nok den jalan niam ni siang no de kon siang job de kon alas niam ni siang dena tiele dena ko wo ko tiele kel mi bejbe long mi yador mi ci dor ci dem manu niam ko je tiel jen point de jwe ajen set ka corruption on favoritism ka jwas kan to bribery and o braden bi mo ke yo ki ramo mo ba gor ba mo ke yo be ko mo ka dor mo lat na ma ke liu tar wene ko e joye na mone milet kon kel gwase me de kon choje dana shush ke ne kon ade kon ka chong de kon cheng dialen kon tin non ko kon set ka kor kon togre doara de kon ka kap chong de kon jal ka loy kel ba me beran be cha no gone yo den be shiende ki doren ba ja ban pin iko shaja mo ke yo ba ji gono din wona gad mor wor yere dorun wo shona dul doarun ke wona doru ko ba ji ko mo ke position jira mo ngada no badane dor kana gane dor ka jin ba point na gane rodo ki na gane gad ko gad ko kanidin konti me do surun bu point be jen mishi kula fight ke kwidian abi gorno kan kanedi mo demo gade kan je do badian bu ko nyam ko jemo telewe bu ko nyam ko je ka kuje mo ka kwido ran ko bu kula gwa gor ko no bana lede long bana gad bana ka gwar redul gore to go en ngijba batong na redor kon ede kon shal ka nuere mo kon let long mo kon doran o kon jakamanyam re tindial kon let kon ke brada dien bi pala lo shi benyir ka shi tiel shi jabulat no bulan melatok meno kon yalba blood test ko kon dial tindi ala kono gor kon ke re tekana me baga kam kon ba mo wana ken e se kon gor no bana let no bi kon bana rodan kor ne to ko ken lo ler se tele kon dor na mo karwade ba doran ba yar baran bo karwade ba yar ko jin mi se jegre dor bi ngaden wona na your contribution ke melade ba bat bo re dor mo ba shuj bo ka kwidu ka domi mo medere aleka mi se wido mi se kapin ran karwade la pala loide pin bate ke siang te ka siang zila eno kan siang pala pin ko batin diala konten yam be ka kulel non kamle de ka ban maran be loide ba kaj gono jen be dor be mal jek eno ka dom shoda lut be society de be ban pin ka query al ke ka kwimet no makeli yara doran amandul gorgo manano men chirana kanbon wo dar nang nyamba na chwate le lot ko ndul gorka manyam che we she ni ta nan te ka kon bado de te ka nget mu de mu gade lat ke je an garba cha dor cha jawo cha da ngai kona mi che gar shu go je no mi ti ki syam jang no wona ba jawo da remne ngedo da yare jiba chi o de shon ka dor mi che gar cha ta na kana lar no ra me mi che gar der do der je ger te kene de mashidor chikana de ger tanat gorkan ko bikanat bendak tanat gorkan ko baliak tanat gorkan ko de kan dor la thok de kan ger shet ko antama de kon ngaje no doran wede angu mi sham kene resource no kon ke tikien no kami kon ngaje no tele kon re doran netin kon tin la family no de kan ngejide de kan por kan de kan leledi ki de netin kon dong te kalwang ke economic de kan resource ni de kan ga jaga ja chicken tugde ki do bdan de na nyam ko je ko mi te ko kan mete ten tam dong deje yar ki deje la je ka dom rodien mi shagu ke jen wo dong deje ale ka je gor je no de ran de resource no kon de ke utilize kene de to mitele ka tinde na jogo no kona cha tugo wala ko run jaten mi kon utilizing of our resources chi kon ngach we dan de kon manai ke je ngu me de ko ben ga je janga rek je de ben janga bodere tel ade tel pine badere tel so kene diality de kalat but la ko lu ya je ga dul gorga jende very important ko buran bodul gorga den bu ko lu njok bi wej bi ko lu blade ga ban mi che kene lu jin
man show gor she ngai pan but be used against your people be lab gorigen go bne ko bikanak so jira mo man she gor find the ler shir mitara me gor ngai ngwane shawo je dul gor ka ngai ngwane to ge shang dan ko ne ko ne shala nuare me jira man nuar bi ngaje no gadu nyaadu ke je dwaru bi ngai ngwane to ne ka je dor dan titen ngi je dan ngi je ke je bi kulo nyam mi kon nen kon re dwaran shus kon long ke piu ala nyoch to kon all this natural disaster to kon to kre dwaran dena kapchong ba ka dom tek tak ko me let kon kel but me shi kon let kel alo let kon gole bi ram ne nyam de shop alo shi gwichen go dong de rar den de de lok ka ideas ki do dan da ron nyam ka je society dan point de bala doom ki te la gwa boten me ja kon ko de kon let kel la to ko de doran der kulo nyam nuare ki yene te go me let yen kel nuare shi ade man go me let yen gole ala disunity no tell me la no one last thing and a message and go de laria la lar kan wona ne tung one tijal kel ki ne tung one de daglane ti shilet kel wala hinga ke ne de totalet kel nyot no de shang ban wan ba ka shi sharan chamat ka kel wa melet kona kele ba zero doran che women developed women civilized bone wonya development and civilization they are two different development amana lat kare which civilization attach yanga man let kona ano de kon ko repel de kon goro de koran mat na mo gen chala development ke de kor agen chala civilization on ngak ke civilize ojin ngejen o shina de ga ngejen o de ran de road lot all those things chal ke de chal ke ngak ke civilize sing cha kwen ji tel mi jeng mo modere lok but development asianko de kon doran de kon lat chan doran chana lat de ra kon lok ka long mi dire long shi long matot so to reality to lat kon gati adwo dan de kon nyam goje de no baran jacob kon shoes ket kon ka bom din mate ka kon ngai kon to kon ke warrior ne te ngai ka kor ngai kon ano kon pain kon to kon ka ne te ngai ka gwar to kon ka ne te la kwar te ngai ka raj te la mada ka kon andoran ba le te ke resource ni te kerech da te ka agriculture mugwa te ke dit ka te ke jente teten angum de kon kula shu ke te dia la gorke wi mon kare dwaran mi kon wi kon mon dan poinde e mon mugwa mon doka mon lida mon pine kan dia la to ka te re dwaran anyok ni albala de me ni siang de me karul de me ka tot de me ba ka jom enne me karwa da sha de me ka jamone cause me la pin la kude kan sistan dang diok ruel jom ke tot ton ya de na de ka pur de kan mangwa gor kan de kan lat ka society and de kan lat yek dana mu disunity man ta ka kon la kon a guje no mete no radien mi shu guardian be guje no shejin chujan so la kula li no cha kon chum no to dueli bi kula no no re shuke and mindset mi chit kana mo gor jeno de japal mindset ko na me che to ka kana ko kan to ka I don't care no makarwade nyo de jenu ramilar mi chena mo kana te kana jelin kana ngi mu ga kana jaga family da ne ka gwan amana man ko jin mi jiram sha ngi jala to ka shem more bi dil ngaje no ne e dasnan me tarama ci chochi je ga jin choje dana de choy ke je chere me tam mi kon da wi ke ci kor che to ci de milar no kor mo e shi dungdo ti tin ba ko gwada dana ci de ci pen ka ya dio je sha de ber ni tin content to kor men jin ma dere ji dil jaj so whatever me to kan war wi ngaje no ba to ka je do ba dan naka kon jor ko ken tel mat ko man te kon ban mi sha dan mat ta kon de men nang ma don gor je no bana siang renga bana je woch bana siang de ka bana je woch la re jen waran siangak an gat siangak and all this thing because stop gwenye je rudan dia ran tam ga jan gwas me shush kon alongo mu go kon tel kon mat te to man de kon galat ke de do ran de ke da ger bat ci kon ga gor no de kon galat ka bana ko kula kap chonga de ke bana kala de maniam gor kono bana dul gor ka jaga nyam rode bu kon shar ka do brande do rande ro nyam ga je as society special ne kon en to ko gor ka tere ching nuare ka goro de nuar de ko nyam mo wana kalat ke de ti kan dia bu do ran bagwa ka kuje mo minno koro dan ana ko support ka kwai support rada dien ke ku koran support ne na dara gwalong mukan kon ngi ka one another dara kon ger shu guje no nga ka mo ko raje bi dot dong ridu dong shi ridu dong queen jen ka ji ke dong le din jin ka je ke bi lo no you learn something from that person ngai ni wo jin chu don rod pin ba
a wulung ni jira mo mone ka do badan dong mi shiti ke je long na rodan nuere wana niam a konti chuch ne kon chuch ka lunga jan got but chana the next few years chana jaka better ko bar dan nge ka bana awareness ban je tup ko do badan de kon niam ke je ana ban te kamal ban je umre dien bye bye